Di già luna pa già viernes, di 6 ore pa 7 ore di mainta, Buon dia con Jesús, presenta pa Pastor Iván. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bom dia com Jesus. Pastor Iván te invitavo de 6 horas para 7 horas de manhã através de Voz de Moneiro, 94.7 FM. Morro, bom dia, Paunitur. Awe, na México, está celebrar solemnidad de Nos Señora de Guadalupe. Venera como reina del pueblo mexicano. Gente América también está celebrar como su patrona del continente americano. Más ainda, gente mundo está alegra que es fiesta na nos dushi Mama María de Guadalupe. Nos está pide Mama María intercede para nos. Na nombre de Tata y de Yu y de Espíritu Santo. Amén. Mita cumindavo María, llena de gracia, Señor ta cubo. Bota bendiciona dentur mujernan y fruta de bobarica Jesús ta bendiciona. Santa María, Mama de Dios, pidi pa nos pecador, ahora y na hora de nos muerto. Amén. Tata Santo, contento nos está celebrando el momento aquí. Cada un de nos su vida nos está asumido como un regalo maravilloso por Dios. Danki, mi Señor. Danki, Señor. La del Espíritu Santo sea nos alegría, nos fortaleza. Así, te ilumina y guía nos vida, Señor. Danki, mi Señor y mi Dios. Nos está glorificado Pablo Jesucristo, cuando nace por de María Mama. Danki, oh Dios, danki, cubo, adúnanos su mes mama como nos mama. Mama de Guadalupe, intercede y pide para nos delante de Boyo Jesucristo. Nabo, oh Dios, tur, honor y gloria. Así, para nos imitar Boyo Jesucristo, manera María mes a Jacie, para nos sea digno de alcanzar promesa nan, con María su gloria nan. Jesucristo ta permitinos, bendicionanos tur. De manera especial, cada pueblo del continente americano y mundo entero, para nos por reconocer María, Mama de Boyo Jesucristo, es un cuavim para salvarnos y liberarnos de tu malo. Danki mi Señor, danki mi Dios. Y para tú eres dan que está cumpliendo un año más de vida, y para tú eres dan que está proclamando Boyo Jesucristo, Mamá María nos está pidi proteja nan ricamente. Gloria natate in ayuna Espíritu Santo, manera tabata comenzamiento, ta ahora y ta pa sempre, dentur siglo di siglo nan. Amén.
Un saludo a tu radio escucha y tu regresa junto con nos. Dios de amor, Dios y paz, Tata Santo, me te agradecemos por un día nuevo, Dios. Me te agradecemos por tu amor, me te agradecemos por tu misericordia. Me te agradecemos por tu favor, y tu favor, oh Señor, que te preparado para cada uno de nosotros. Me te alabamos y me te glorificamos y me te bendicionamos. Abo que te alfa y abo que te omega. Abo que te principio y abo que te fin. Oh bom Deus, como bendicionar-nos com um dia novo ao Senhor, que propósito tem para cada um de nós. Que o mesmo Espírito Santo dota-nos com sua graça e sua bendição, de maneira que as coisas para cada um de nós, de acordo com a maneira que cada um de nós, o Senhor, está preparar, o Senhor, para a missão que o tem para cada um de nós. Esse aí me está alabado, me está glorificado, me está bendicionado. E a uma festa grande que nós estamos memorizar e celebrar. Maria, Virgem de Guadalupe. O abo Deus, que de princípio e abo de fim. Abo que escolhe Maria, de propósito de missão para salvação da humanidade. Esse aí escolhe, Senhor, para bem-estar de nós todos. Pensei ao Senhor, me agradecido imensamente ao Senhor, para os Papa, me agradecido ao Senhor para turnos obispo, me agradecido a Deus para turnos sacerdote, turnos diácono, ó Deus, turnos laico, comprometido ao Senhor, que abre um princípio ao Senhor, escolhe e a chama que propósito Deus para ajudar a comunidade. Danke, ó Senhor, me te chamava, ó Senhor, para Virgem de Guadalupe que aparecer nem Jan nobre e simples, ó Deus, para receber mensagem no bispo, para nós seguir de união, para nós seguir essa de união e para nós estar consciente de mama que está boca para cada um de nós. Que o Virgem de Guadalupe siga interceder para cada caso de família, para cada mama, cada tata, uma nieto, também. E te pedimos, Virgem de Guadalupe, para turnos grandes na casa de anciano, turnos enfermos, e também sunan que te cuidam, nos enfermeria, nos zusters e nos dokters. Oh Deus, que abo tanto misericordioso, abo que te fundo da uma graça abundante, oh Senhor. Per graça que nós recebemos, oh Senhor, nós podemos compartilhar com nosso irmão. Mescos que ave, nós também memorizar e celebrar a festa de Virgem de Guadalupe, com harmonia, e paz, e gozo com a vossa llena coração, por llena cada cada maestro, cada sacerdote, cada docente, cada que compartir sabedoria, cada que compartir bem-estar, cada que compartir tique com antim, pero junto nos llena, vira oh Deus, que nos vista fijar, oh Senhor, para nos por alabado, para nos por glorificado, para nos por bendicionado, para nos por agradecido, oh bom Deus, para tudo o que nango bota duna nos, oh Senhor, tudo o que nango bota llena nos com oh Senhor. Me te agradecido, oh Senhor, a para a humanidade, oh Senhor. Me te agradecido, oh Senhor, por tua graça, oh Senhor, que bota llena, oh Senhor, nos turco, oh Senhor. E principalmente desde 12 semanas de advento aqui, oh Senhor, nos queda, oh Senhor, ancrar, oh Senhor, na fé, pero principalmente paz que você dota nos com esse semana aqui, oh Senhor, pe paz aqui, oh Senhor, manifestar, oh Senhor, tem cada casa de família, oh Senhor, tem cada coração, oh Senhor. Tu honor e glória na abo, Senhor. Bendicionada por nome, bendicionada por poder, bendicionada por luz, bendicionada por graça, oh Senhor.
Alabado y glorificado mi nombre, ahora y siempre, desde el siglo de siglo. Amén. Tata Santo, Tata de amor, Tata de bondade, no momento na que Cristo Jesus, me te amava, danke por me aqui, danke por a bonita criação, Senhor, danke por alanta nós a me Senhor, danke por acompanhar nós inteira noite, Senhor, para nós está alabado, Senhor, nós está glorificado, Senhor, nós está alçado o nome, Senhor, para o único Deus verdadeiro, vivo, meio de nós, Senhor. Tata me te amava, danke por me aqui, danke por a bonita criação, danke por Paraná, danke por água zero que está cai, Senhor, danke por frio que nós temos, Senhor. Danke Cristo Jesus, danke por tudo que não bota lá nós tá mira, Senhor. Para botar Deus vivo, botar Deus verdadeiro, Senhor. Danke para nós cada Me te pedimos, Senhor, no momento aqui também, que a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, patrona do continente americano, bendicionar cada de país aqui. É patrono de Nossa Senhora de Guadalupe. Tata, siga bendicionar o país aqui, siga bendicionar cada que está vivo arriba o país aqui. Para nós seguir confiar também de Nossa Senhora de Guadalupe. Tata, nós se amamos, danke, bendicionar cada de pessoa, Senhor, que está viva dentro do país, né? Danke, Senhor, danke para tudo que não a botar lá nossa mira. Danke para a bonita criação. Danke para nossa vida, danke para a vida de nossa família, Senhor. Me te amamos, danke a Senhor, de minha vida, de nós cada Senhor. Bendicionar tu resnan que está rondando-nos. Bendicionar tu resnan que nos topa com a também, Senhor. Tata, me te amamos, danke. Miles de danke para tu favor na receber Cristo Jesus. Para somente Deus vivo e Deus verdadeiro. Danke, meu Senhor. Danke, meu Deus. Amém. Amém.
Primeira leitura. Leitura do Book de Sabedoria de Jesus Ben Sirach. Sirach, capítulo 24, versículo 17 até 22. Maneira mata de wendrive, me abona e graça e me flornan aduna fruta de honor e santidade. Mita e mama de amor bonita, de temor, de conhecimento e também de esperança santo. Den-me bolso por rainha tu graça que te mostra e caminha e é verdade. Den-me bolso por rainha tu esperança de vida e virtude. Bini cerca-me, bolso que te angela-me e plaquia bolso hamber come fruta nan. Mi ciência tá mais doce que miel. Mi herência tá mais doce que miel for de panal e mi recuerdo tá permanecer eternamente. Esnan que come-me tá ganha gana de comer mais ainda. Esnan que bebe-me tá ganha gana de beber mais ainda. Esnan que escuchar-me lo no queda brongosa y esnan que actúa siguiendo mi palabra lo no hasipica. Esnan que ta jurami nan lo haya vida eterno. Palabra de Dios nos está alabado, Señor. Nos tienen diferente lectura. Nos está celebrando solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Liturgia de nos, conferencia episcopal, está ponernos delante lectura aquí, cuando estaba iglesia, meditar, es un promé por the book de sabiduría, Sirach. Sabiduría, capítulo 24, versos 17 a 22. Buque de sabiduría está presentada sabiduría como mama de temor. Un santo nos llama temor de Dios. Temor de Dios significa tanto respeto, mi timpa cune, tanto cos no está recibir por DJ, como no te risca ofender Dios más. Y mi teme pica, para mí no herirá Dios su corazón. Santo temor de Dios. Sabiduría está a ser presentada como mama de conocimiento, mama de gracia, mama de consuelo. Tende, mama de temor de Dios, mama de conocimiento, mama de gracia, mama de consuelo. Y la lectura está invitándonos, está llamándonos también para nos venir cerca venir cerca a mí, para Kiko, para disfrutar de Dios su presencia. En mesmo que avísanos cuán dulce Dios su presencia está, ahora no está cerca allí. Pues ahora está ofrece vida, pero vida eterna, natura están cuta honre, acepté, reconocer, acoger. Ta trata de Dios su amor, Dios su vida cuta entrega total. E buki ta enseñanos cómo para nos mantenernos en presencia de Dios. Y Kiko nos mesterjase para agradar a Dios. Nos ta pide y reza,
espíritu de sabiduría, baja arriba nos y para nos viva es un espíritu de sabiduría que te pone nos disfrutar de Dios su creación, de Dios su presencia, de Dios su cosdan. Está dulce y bonita, ahora nos está enamorada y busca enamorar nuestro corazón más y más de Dios. Y ese Espíritu Santo por realizar de nos deseo, milagro. Nos por lograr esa aquí, Espíritu Santo, su poder y su gracia. Salmo responsorial, Apocalipsis 15, versículo 3b y 4. Refrán tabisa. Señor Dios, grandioso y impresionante, tabo obranan. Nostur, Señor Dios, grandioso y impresionante, tabo obranan. Señor Dios, todopoderoso, grandioso y impresionante, tabo obranan. Bo camina nan ta justo y confiable. Rey de tu pueblo, nostur, Señor Dios, grandioso y impresionante, tabo obranan. ¿Quién lo notin respedivo? Señor, queda sin hora, bon nombre. Tur, nación lo vini pa adorabo, pa sobrabo hecho nan justo, ta visible pa tu gente awol. Nostur, Señor Dios, grandioso y impresionante, tabo obranan. Nos salmo responsorial, tatumáfor de Apocalipsis, capítulo 15, manera nos atende, y versos 3b y 4. Nos tabata resavisa. Señor Dios, grandioso y impresionante, ta bo obranan. Señor Dios, está central, está centro de enter creación, grandioso, impresionante, ta bo obranan. Pidi dordi alabanza aquí. Esta pide Dios su espíritu de creatividad, espíritu nuevo, de novedad, para nos ciñar, para nos mister ciña. No está en un mundo core, camina, nos está perdiendo valor de admirar, de contemplar, de parar quieto, silencio, para nos por escucha, para nos por mira, para nos por admirar, respetar y agradecer Dios para su obra nan.
para su maravilla, para su creación. Pesei, el salmista está invitándonos, Señor Dios, grandioso, impresionante, ta bo obra nan. Saludos, mi hermano. Un feliz bendición. Ayer, arriba de 2 de domingo de Advent, nos por escuchar y leer por de Marco capítulo 1, versículo 1 te 8. Juan Bautista, el profeta, que está clausura era viu y da anunciar y comenzar era novo. Net equilibrio do Testamento Velho e do Testamento Novo. Deus está começando algo novo de história de salvação. Nos vida e invitação. Para mim, meu irmão. Para nós saber que Deus quer e está consolando-nos. E sabe arriba turcos. E também com a guerra que nos acende e de 2 velas. A primeira vela de semana passada para simbolizar a esperança. E a vela que acende a guerra que está iluminar a semana aqui junto. Com a vela de semana passada de esperança. Com a semana aqui nós temos 2 velas. E que são de semana aqui para simbolizar paz. Paz para influenciar a minha abo supadinho. Paz que está trigger a minha abo para de novo nos paraquedo que de verdadeiramente paz que Deus que trouxe para a minha abo. Juan Bautista está señalando-nos para tudo o que está passando de nossa vida, que Deus está dando-nos uma esperança e uma segurança. Nós, que é mês, está bem na nossa ajudança. Deus está avisa a seu povo e o povo que está nós. Me dá consolaboso. Me dá consolaboso e traz algo novo para você. Me quer vossa salvação. Awe, me quer animado, meu irmão. Pésima aqui, nos para que tu de palavra paz. Que cota paz? Paz significa não brinca com outro e não quebra outro. Paz busca harmonia com outro. Tranquilidade e harmonia em contato com outro. Paz significa Deus está perdonando os pecados, porque nós temos que acudir a Deus. Nós temos que reconhecer nossa debilidade, nosso falho e nosso erro. E para nós poder chegar, seja Deus, reconhecendo que é alfa e omega, reconhecendo que é princípio e fim, reconhecendo que me interessa a luz de nós, que me interessa paz de nós, que começa algo novo de nós, conscientizando-nos, que salva-nos. Paz significa que Deus está dando a nós e está surpassar todo nosso pensamento humano. Paz que Deus está dando a nós, de paz interior de nosso ser, que está a harmonia e tranquilidade
sosiego y silencio interior y unidad de nos mesmos con nos mesmos por mí. E pensar que flui através de nós para que outro não ainda não será conhecido que paz com Deus que põe e influencia de ame a sua vida. E a luna nos está continuar de Lucas capítulo 5 versículo 17 e o seguinte. Jesus estamos nos trove. Su venida y venida que la 13 está para sanación corporal y sanación espiritual, natural y divino. Turdos y que salva a mi abo. A Jesús también esfuerzo de algún hombre que te carga un paralítico de arriba brancar y no puede acceso para llegar a ser Jesús y nada subir para dar habilidad y baja el paralítico delante de Jesús. Jesús también fue grande y también ese paralítico amigo bo picanan ta pordona lanta coge bo brancar y bo baikas. E lo que quel hombre paralítico aquí, el momento que era lanta, el momento que era sentir libre, tour instigación que la hace hasta que el pueblo poner en su lomba, estaba de glorificar a Dios, porque es maravilloso que Dios hace en su vida. Mi hermano, agua Jesús, também escospa a mi abo, para tanto para mi abo nos propio personal, pero também tu resnango da alrededor de nos miembros de familia, conocido de nós, miembro de oración, miembro romano de nos misa, que nos sabe que está encontrando en tristeza e dolor, necessidade de trabalho, necessidade de casa, enfim. Tu resnango te passa hambre e miséria. No Médio Oriente, na África, isso não por comer. Te para não celebrar Páscoa. Pero talvez a mi abo se tinha maneira. Pero mais que nós por ter maneira, é importante que Jesus está invitando-nos a mi abo, verdade, está preparar a venida de Cristo em nosso coração. Meu irmão, laga-nos, pede Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos de semana aqui de Advento para nós preparar nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. A mi abo está invitando a viajar mais. Deus está dando-nos a convicção e está segurando-nos que ela vem para trazer paz, trazer perdão, trazer liberação, trazer sanação. Lo que nós está canta e lo que Deus anuncia fora de boca do profeta Isaías. Que ele manda yuchi para nós. E eu aqui lo te llama Emmanuel, Deus conosco, Deus de esperança, Deus de paz, Deus de amor, Deus de compaixão, Deus de justiça, Deus de luz,
Dios de perdón, Dios de liberación, Dios de fidelidad, Dios de abundancia, Dios de prosperidad. Ta ami abo, mi irmão. Tua graça na aqui ta poder para nós. Pero maneira awe que nós reza de Lucas, laga ami abo 13 nos mês de presença de Deus. Laga nos 13 nos unan, nos rumanan, nos esposa, nos esposo, nos mayornan, nos miembros da minha família, nos colegas nan, e sungo nos sabe. Daí nos carguei e não permiti egoísmo e a luz, medo, ignorância estroba nós, para nós mesmos trazer nos mesmos diante de Deus, para nós trazer nos outro romano que não sabe como estar de luz de Deus. Maneira como na aqui, como foi perseverante. Quando não para chegar de porta, pero não é assim possível, para não para chegar a ser Jesus de outra maneira. E Jesus a mira na esforço, e para na esforço, Jesus ta cura e sana. Muito mais que da mesa pensa, mas não é bem para uma sanação corporal. Pero Jesus a sana espiritual também. E hope bia, não só para que turbe graça espiritual que Deus para transformar-nos, para nos poder preparar também para vida de eternidade. Ave, meu irmão, laga ami abo para que tu, através de lo que nango nos está assim, deixando cans, deixando kersbom, fé, transformar lava, cambia, pone, benta bieva, for, compra novo. Pero ojo, meu irmão, para não perder a essência de Páscoa, que Jesus está bem, para limpar abo e ame seu interior, transformando ame abo seu interior, curando-o e liberando, treze transpiração, prosperidade, liberação, fidelidade, abundância, compaixão e astúcia, justiça e amor, de ame abo seu coração. Transformando-se verdadeiramente, nós podemos celebrar um Páscoa e com nosso coração está no lugar. Como pesebre para receber ninho aqui que lo eliminar de novo, para jamais nos toque na escuridade, pero a luz brilhante lo brilha para ami abo. E minhas coisas nós lo celebrar dia março, Virgem de Guadalupe, que a apresentar na São Juan Diego e que ainda transformar Italpa em Mante de Diego com sua imagem. E também já só nós lo memorizar Santa Lucia Virgem de Mártir, para que entregar su mês para Deus hace milagre e coisa tão grande. E de ahí San Juan Diego de la Cruz, que Deus ha manifestado em nós cada tem uma amada, nós cada Deus tem algo especial para nós cada Pero na ami abo, meu irmão, para nós por entregar-nos mesmos, entregando-nos mesmos, permitindo Deus a Deus, de ami abo sua vida. Deus de amor, Deus de paz, tratando-me de agradecer por esse man aqui, o Senhor, que de novo abo, Senhor, por na paz, e na liberação, fidelidade, abundância, prosperidade, luz e perdão, bom amor incondicional, compaixão e justiça. Tem cada casa, tem cada coração, tem cada membro, tem cada de boiunan. Por essa grandata me digo, em nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém e amém. Ânimo, meu irmão, permitir paz aqui, tocabo, ao e sempre, ter em siglo de siglo. Amém.
Espíritu de Dios, Espíritu Santo, baja arriba nos, ayúdanos. Mi reflexión con relación al Evangelio, mi taja así más general, camina el primer pensamiento está con Espíritu Santo, está inspirada, mueve María, y María, dordi Espíritu Santo, está trece delante y proclamar palabra nan aquí, está palabra nan profético. Tu generación lo llamame feliz. Tu generación lo llamame bienaventurada. Así nos atende por de San Lucas capítulo 1 versos 48. Tu generación y mundo genter. Así de genter mundo nos te escucha y na tur hora y momento nos te escucha e palabra nan aquí. Bendicioná bota dentur mujer nan. Bendicioná feliz dentur mujer nan. Y fruta de bobarica Jesús está bendicioná. Millón de millón de viaja de un día so y tur día tende María su nombre ta ser trece delante. Mundo genter ta repetí María su palabra nan co ser inspirada de Espíritu Santo. Tu generación lo llamame bienaventurada. Bendicioná, botá, dentur mujer nan nos ta reza, nos ta repetí. Tremendo, ¿verdad? Santa María también nos reza avisa. Santa María, ta único de gente historia, no tiene un persona que te se reconocí así na tanto mes junto con Jesús suyo. Pastora, no tiene otro nombre así na San Pablo y también San Lucas. Por él escribe Hecho de Apóstol en el capítulo 4, verso 12, avísanos que no tiene otro nombre bajo el cielo, dunananos que por salvanos. Un nombre sota Cristo Jesús. Y con relación a nos mama la Virgen como una realidad tremenda. ¿Entiendes? Es una realidad tremendo. María está a ser venerada. Tiene dos palabras. Venerar y adorar. María no está venerada. ¿Qué men? María no está reconocer su virtud. María no está aceptada como mamá de Jesucristo, no Señor, nos intercesora, nos auxiliadora. Y na María no está acerque para no te interceder para nos delante de su yo Jesucristo. Y no está guarda respeto para María y no está haciendo tu esfuerzo para nos imitar María su manera. Ese está venera. De coni pa Kiko no está pone un luz su delante. E vela que no está sende su delante está expresar e vida de María. E Espíritu de María que está sigue vivo para nos. E vela ta muestra nos María. María, su Espíritu vivo, que te acompaña a nos y que te ayuda a nos para nos por acercar más suyo Jesús. Y el único que no está adorar está Dios Todopoderoso, que crea cielo y tierra, na suyo Jesucristo, na Espíritu Santo. Dios no está adorar. Adorar significa reconocer y duna a Dios
tur honor y gloria y respeto. Naye no está ahí en rodilla a Dios, Tata Todopoderoso. Ahora no está venerar María. Mundo gente está haciendo es un cos. De en tanto región, lugar, pueblo donde mundo, esta ser representa según fisionomía y característica nan, que men, el tipo de lugar preciso. Esa aquí está muestra que María está mama de nosturi, está pesa ahí cada región, cada continente está representé según su mes imagen. Yunan taparse físicamente na su mama. Tapes ahí, na México, nata contemplé María Mama morena, ¿no? Un color brain, ¿no? Un tipo mestizo. Y María tapapia na un inyan Juan Diego de lengua azteca. Interesante. Pese van purva como su yunan imita su virtud, su espiritualidad, su mirada, su entrega. Manera nos atende por el evangelio. María ta proclama Dios su grandeza, Dios su obra tan grande, reconociendo de en humilde servidor. Y María ta pone su mes de Dios, su servici, de amor para adelante, tu generación lo llamame feliz, dichosa, para sobra. Es un todopoderoso, él hace obra tan bonita de en mí. Y su nombre está santo. María te proclamé. Su nombre está santo. María nos también por hace de nos cada uno su vida una entrega total a Dios. Una entrega que te exigí no solamente reconocer a Dios, pero sí te exigí de nos una tarea está de mantenernos en estado de pureza. Nos mente y corazón puro, limpio, para Salvador del mundo, por visitarnos, por queda viva con nos. Manera, Mama María, nos dushi Mama de Guadalupe, que en Deahue nos está celebrando esa solemnidad grande. Para María Mama intercede no solamente para el continente americano, pero sí para el mundo entero. Para cada continente camina María, para ser honrada, venerada, nan por recibir de gracia nan. Que men, María intercede para nan y para nos para nos alcanzar promesa está Jesucristo. Jesucristo como Señor y Salvador. María, Mama de nos pide para nos. Mi amigo nos llegan a final de nos programa Bom Día con Jesús. Por el Evangelio nos escucha y bonita palabra que San Lucas pone nos delante está con net momento María él llega cerca Elizabeth su prima Elizabeth a ser llena de Espíritu Santo. Y es criatura que Elizabeth estaba guardada en su barriga, que men Juan Bautista asalta bula de alegría. Y Elizabeth, llena de Espíritu Santo, está proclamada con vini, con mamá de mi Señor está visitando. Tende, mamá de mi Señor. Pasó María, dendió su proyecto, dendió su pensamiento, dendió su propósito y deseo de salvar humanidad, estaba presente cava. Y pese y María está fundamental, importante de historia de gente mundo, historia de salvación. Pasobra
tiene algún cutabisa que con María tiene que ver cultura costan ei. Pone María un banda para nos no timester dije. Que menku nanta pensa más que Dios. Of nan que surpasa Dios su pensamiento, su deseo, su propósito. Dios su propósito tata salva entera humanidad. Y para salvar entera humanidad, en esta que vine, mandando su Hijo Jesucristo na mundo y por de comenzamiento de creación, Él escoge un señorita virgen, un puro María, y Él la conservé sin mancha, puro limpio. Dios, de su propósito, asinti mister de María, y dor de María, salvación, salvador del mundo avini. E palabra avira carne, e verbo avira carne, e Dios invisible tavira visible de en persona de Cristo Jesús. Y esa está alegría, que chiquito de marica de Santa Elizabeth Tacinti, e da bula de contento de alegría, mirando que el Salvador del mundo estaba cerca y que él vini. Y Elizabeth ta reconoce, y Elizabeth ta proclamar que en mitad pa mamá de mi Señor, vin visitame. Y María está proclamando su cantica de alabanza. Está tremendamente bonita, marenos. Por permitir María guíanos te encamina de Cristo Jesús suyo. Marenos tin María como modelo, como mamá, como guía, como compañera. Y Mare nos como creyente cristiano católico nos persigue honra María y llamé Santa María pasora eta santo pasora fordille es santo di santunan Salvador del mundo nace Jesucristo como Señor. Y si Cristo Señor te ayuda y Dios y está Dios con nos, Emmanuel, significa que María está mama de Dios. ¿Quién no está paninga es verdad aquí? Así na Dios estaba aquí. Para turcos sosode ten historia y para nos historia de salvación. Es malo, es malvado, es maligno, no quiere para María sea conocido como es un que Dios aduna tarea en cargo de trapapía de culebra que está representada el maligno, Satanás. Para sobre María, es un de tanto prometo que Génesis, y es un de Laster, buque de Apocalipsis, tapapia de María, llena de gracia, inmaculada, pura, mama de Salvador del mundo, y cuave, bajo advocación de Guadalupe, nos está celebrando, recordando su gracia, su amor, su ternura y Dios, su preocupación para con nos. Amén. Santa María, Mama de Dios, pidi para nos pecador, ahora y na hora de nos muerto. Amén. Mashadanki unitur mita llama pa bien, natures dan que está cumpliendo una llamada de vida, están enfermos, hopi fuerza, no pierde ánimo, tiene coraje, mita reza para vos tu día. Cada vez que mita celebra Santa Eucaristía, mita pone vos cada uno mi delante y pone de Jesús su presencia eucarístico y mita imagina a Jesús tocando vos cada uno y Jesús pasando cerca vos, llenando vos de fortaleza, sabiduría, llenando vos de paz, de amor y prosperidad, de manera especial cada enfermo. Hopi fuerza, mir magna, ofrece tur ese para conversión de pecadorna. Y no lo olvida, reza para mí, por favor. Reza para mí, manera me está rezando para vos, tur. Amén.
Y bendición de Dios Todopoderoso, Tata, Yu y Espíritu Santo, baja ribaboso, queda sempre cuboso. Amén. Te mañana cu Dios su poder. Di già luna pa già viernes, di 6 ore pa 7 ore di mainta, Buon dia con Jesus, presenta pa Pastor Ivan. La que poder de oración tabo desayuno, la que poder de oración fortificabo y lantabo espíritu. Bom dia com Jesus. Pastor Ivan está invitado de 6 horas para 7 horas de manhã através de Voz de Boneiro, no 24.7 FM.